Hello manan gagayam na imbag nga oras kanal daw yung amin ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Lita saan napod na naganda kin kapadasan, iti may patanga-tanga drama ita. Ngayam sakbay na makablawa mampay, da Kimberly Diana Rose, dita Hong Kong from Santa Marcela, Sipa, Apayao. Ni Ana Patricia F. Villanueva, dita Victoria Tarlac, kan ni Kabsat Justic Turingan. Kastimanti ko na ni Kabsat Lita. Dear manang biyanang, aklo na kakonsintidorak nga ina, taure amo kamadita raramidan da anak ko, kanunungak lata, banag apang sesermonan kanyak ti asawa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, apay dagita, akin gargarad ka dagita imot mo nga imay dito'y balay da bed. Dito'y akong nga agnaad na lang. Apayan? Agsina kamin ka ni Clara. Diyak kayat ti ugali da diya babae. Nakangiw-ngiwat launay. Nagado, ariklamo na. Para manam nga minauray maminsan laang. Nariga at timadan iti asawang armalay tingiwa na. Ay nananang, saanan ngagbalit ti kas diya klase ti tao. Basta siya, sigurado akon. Sinaakon na diya Clara. Saan lang mat nga iso ti babae di ti lubong? Nagado dita. Sa bagay, mala, agbirok ka lang iti sa balay. Pagadalam da ita, inton sumaranaw, piliyam to na naimbag tay babaya kap-kap na kam. Saan nga minakom-komporme armam dita? Apay, magtakas dyan ti ibagbagap iti anak ta, Lita, bakay. Apay, adaman na naisawang ko, adi mo nagustuhan, sika, lakay Gabriel. No bagbagaam ti anak ta, di kagbalin a one-sided. Amwem no natipod no arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Saan ka ta ni Clara adagos ti pabasulam. Amom ba ti family background da ja Clara? Broken family da. Iso sigura kas jet ugali na. Adda bisyo ti anak ta bakit. Amangan mo iso ti may sa arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Mala, baybay amon lakay. May maya mala no agsinadan. Okay, kasano nga rodan ti apo ko ta. Jay anak dati agbarin na nakakaasay no kasta ti mapasama. Mabalin ka di nga ibatik pay ti apo ko yu kada kayo nanang. Da kayo kumapay ti mga awirkan ko na. Awan nga minti amok apangital kaken ko na. No di da kayo laang. Papa na maya. Aga brudak nanang. Kit no mabalin, ibatik pay kada kayo ti apo ko yu. Ala. Aga brudak, tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yu. Amuyo mo ti ugali ni David nga anak yu nanang. Tayraman mo pay laang madya anak ko. Sadot ken nabisyo nga min launay ti anak yu nanang. Isu ti may sa ama kagapon no apay ang nagsina kami. No sininaan na ka dya anak ko, ag-move on kan. Nanang. Talaga siguro asana da kayo tagkagasat. Tila nga min anak ko ti pakaasyak. Ngam anya ngay, awaten mi at tigasat mi. Di kay madanagan, tano makaabrudak, mangipaw itak to itigastusan nyo nanang. Rumbang laang. Saan mo tamabalin na siyak taggastos para iti anak yaw? Bisi ka launay mo't Clara. Nagadungarod ti papeles nga ilaklakad ko na naosang. Papeles para iti anya. Para iti panagabrod ko nana. Lukas ta, agabrod kan. Wen ko mangarod nana. Ano sakti mayadayo iti anak ko. Tapara matlaang iti masakbayan na ti kasting aramidak. Asino nga rod nga iti mga awir iti anak yu ken David. Ibatik kadalolo ken lola na. Saan nga min amabalin nga ibatik ken David? Tasipod pa idi, talaga nga awan ti bibiyang na iti anak ni. Ay anyan, mala sapay la ko mga road ta makatumpong ka iti nasaya at nga amok balasang kaw. If tomorrow never comes. Nabartak ka man na nag-awid siya kanabay. Anya kayo matuntatang. Kasangsangpad ko pa lang.
Mungat at dagos ni pasungad yu kanyak. Ano mo ti kastangaw kala yun? Laklakayan kayo nga di kayo palagbalbalaw. Kasta kanayon ti aramid yaw. Sika ti rumbang agbalbalaw lukaw. Panagkunam kanay kat mayat ti kastangar aramidam. Di mo panunutan ti masakbayan ti anak mo. Oraya, ta agabrod ni Clara rarang. Agabrod kahit agsanot-sanot ka matay. Di kan makitinulaw para iti anak yaw. Dakil daw ti masweldo ni Clara iti abroad. Oray sana ka mangirwar iti kwarta. Kabalan na suportaran ti anak may. Ay na, talaga di kag pampanunot adabay. Kastamlat akanayo lang. Awan na pintas at turong ti biyagmaw no kasta. Nagkapon na iti akwarta ba kahit Impawit ni Clara. anya? Ay na, nakakaasimot piman ni Clara. Rumbang lamang ipaw iti ti kwarta. Tada tati mga sasikaso iti anak na. Rumbang laeng asikasuan ta apo ko takit nga raw ni Travis. Magbagaman nga ni David. Barang sikat idenggan na. Tanusyak, di nakdengdenggan. Pilosopon na. Ibaga, apto agbirok ti pagtrabahuan na. Di mo ngamin konsinsyen ti madingar aramidin na. Kat kanayon kumut abagbagaan. Sa nagaputa da ija abroad ni Clara kat isumot amin ang taggastaws. Ni David nga anak ta ti lalaki bakit. Iso ko ba tinumiro unaw amang suporta iti anak na. Ay na, no asino tagsusweldo ison timang suporta. Adula amin mangay bagbagamag. Pangasiman David anak ka. Agnakam kan tasaan kan nga ubay. Apay man na nakasta ti tono ti boses yo tatang. At naman ang basol ko ajak amaw. Talaga ka ding awan bibiyang mau iti anak yaw ka ni Clara. Di mo pa'y kumustain. Kasla anak lang ti karuba ti pangibilbilangam kan kwa na. Bisi ak nga rod pa'y. Bisi ka nga. Agbisbisyaw. Ay na, agnakam ka kumamot din ah. Oray para iti ubing laeng. Pag tinulungan niya ni Clara ti para iti anak yaw. Di mo'y panamnama amin kan kwa na. Dakil mo ti ipaw-pawit na tatang. Apay pala nga agpanlugak ngay. Na! Kanwan gayam. At dan nobyak kat agdin na kami. Yawid ko niti balay. Alya! At nakanumanan sa balay ang nobya jay anak maulita. Wan, amok daytan. Kahit apay di mo lapdan ang mangilimin manan iti sa balay a babae. Ay kabaya amano kasta ti kaya nangaramidan. Kasapulan na mati ka andingay ah. Nga oray awan trabaho na. Makasapul to ah. Kananya tamaw. Ang mga nwada trabaho di baro anubyan na. Kanayon mulatan na konsintyen ti kas nga aramid ti anak ta. Ang mga ano pa kay sagmakan na dahi ta apanang konsintem kenkwana. Ay tangiwa mo man. Nakaturog pa'y laang ti apu ko ta. Pumanaw ka man pa'y laang dito. Nagariwawa ka lakayan. Ika jay. Hello? Hello, Nanang. Kumusta ni Travis din, ha? Nasaya at matapo ko. Awan pagdanagam kang kwa na, Clara. Nanang, madamag ko man lang. Pudno ka ding ada inyawid ni David a babae di na balayong? Awan po na, anya ko maita. Nabayag mo na nagsina kayo ita anak ko, sanaya. Kaya't ko laapon ka no agpaiso tinaidanon kanya, Nanang. Wan po na. Kanwan gayam, Clara. Nabayagan na nagsina kayo kan ni David. Apay ananang pay lati awag mo kanyak. Ha? May rita ak ngamin, Clara. Pasensya kayo, Nanang. Kasta nga minon tinakairwamak nga awag ka na kayo. Alang araw, ngam di kan mang namnamak ni David tanay. Adan sa baling asawa na. Mabalin mo mat ka ti makiasawa iti sa balin o kaya mau.
Basta di mo liplipatan te responsibilidad mo iti anak mo Wala nang, kasta kumama nga rod at ibagayo iti anak yo. Di namot kumaliplipatan ti responsibilidad na iti anak mi. Ay na, no anyaman ti pagkurkurangan ta anak mi iti apu ko may, da ka may timang pumpuno. Iso di ka nagreklamo, Clara. David, ibaga mamakini bakit mo tagluto ka nagdalos diti balay? Senyorita mo ditoy. Anusan nyo pa lang ti mga ramid karagitan nanang. Tamo yung nga da trabaho ni Janice. Saan mo ta diretso ti trabaho na? Adama aldawa ba kantina? Di pa agin na umay. David! Agin pakikan, tapumanaw tan ditoy. Ha? Ni, apa yan, Janice, hanay? Nagalas ti pa nagngiwat tayo nam. Pumanaw tan ditoy. Tamangan no makadurabak. Ha? Nay, unay matikas ta pa nagsasaumon. Nagalas magayam ti ugalim. Sika tinalas ti ugali na. Agpakalaing ka, bakitan. Ang mga datrabaho, pagtrabaho na. Nalipatam sa mo to na siyak timang pakpakan dito anak mo. Ha? Alan David, yung paki mo nagitigargar tapong manaw tan ditoy. Ha! Swapang magayam day dya babae. Imbes nga may nadyay anak ta ti bagbagaam tap nagtrabaho. Di lang mapain. Diyay babae tagtrabaho nga isaw adalang dito balay anak kauldag. Pasaray agbartek pay. Kinaya namoy. Okay. Pag naidanda nga rudan. Kagawid da siguro na dya balay da Janice aswapang. Nanaosang, kumusta? Ha? Clara, adakan balasang ko. Una na. Ala, umunag ka balasang ko. Agyamanak nana, pasensya kayon dito'y balay yumanan tinagdiretswak. Amuyumot, awan da duma apapanak. Nasingpet kayo kanyak, iso nga imbilang kayon akapamilya. Nga oray saan tayo nga agkabkabagyan. Demot ka na yun ko iti nga ibaga nga open to'y balay para ken ka balasang ko. Agyamanak manan nana. Awan anyaman na. Agad, manungaal daw ti bakasyon mo. Saan akon nga agsubli iti abroad nana? Upat atawan kumuten ang nagtrabaho iti abroad. Upat atawan ajak nakadwa ti anak ko. No kasta, ala umon ti anak mo. Wana na, adamot basit urnong ko. Umdas mat siguro day jay apang rugyan mi iti anak ko. Anya, alam ni Travis nga po ko, kunam, Clara. Wana nang, di kay madanagan. Tadyak iya dayo ti apo ko yu kada kayo. Ay sana mabalin, Clara. Kalpasan ti adwarigat mi kang kuana, basta alam latan nga wanan yaman na. Apay, kastalat kalakana ya. Pangasim, Clara, pumanaw ka pailaan. Diyak kayat nga agapata. Isa pumanaw ka. Pimodot ti olok iti dayta nga imbagam. Agbagtit sanda diyak, Clara. Agasam, alaan na kanukid din tapo ko ta. Karbengan na dayta, ta anak nakit nga raon. Bati-bati na ti anak na, kalpasan na, basta alaan na latan no kay kaya na. Ay isa na mabalin ti kasta kanyak, Gabriel. Kapilitan adata ti pangibatyan na tapaliwawang mo't nga raw jay anak ta. Ay ora niya tararamidan na, jak itagtapo ko ta. Naglalay nga ngay. Saan akayat nga itutiinan ni David ni anak ko na naosang? Anya, apay ngay. Katsi ka mutiinan ni Travis. Awan ka no ti karbangak. Taadon tirigat day ti anak ko. Mano atawan ka no nga inay-aywanan da ti anak ko. Ay saus, madi ati kasta nga ibagbaga na. Konsintidor lang arudan iti aramidan di anak na. Kasta pa iti ibag-anakan ka. Awan karbangan na iti anak mo. Sika ti dakkel ti karbangan na iti anak mo. Anya ti aramidak nana. Kasaritam to pa'y maminsan ida. Kan uray ni David nga ex mo. Kasaritam,
Bareng matulungan na ka iti dayta, balasang ko. Pasensya ka ni ti panagsasaw ni Bakaid, Clara, balasang ka. May kawala siguro na dyan, alaamon ti apo ko may. Saan ko ayadayo ni Travis kada kayo, tatang? Kanayunak to nga ipasyar dito ni Travis. Hala, di ka madanagan. Tulungan ka. Siyak ti makaamaw ko ni Bakaid. Ipasigurado ken ka amaalam mo't laang ti apo ko may. Agyaman na, tatang. Talaga di kag pampanunot, Gabriel. Awanan, inalan ni Clara ti apo ko ta. Kasano nga rodaytan ngay? Nalipatam samot tayo. Ani Clara tinangipas ngay iti apo ko ta, Bakaid. Ayaw uray pay. Di nakabailan ti mang padakkel ka ni Travis. Kabaalan na. Iso nga raw na nagabroad tapno makaurnaw. Isubli na ni Travis ti balay. Idarum ko na dya, babay. No agdarum ka, awan laban mau. Sigurado ang maabak kamot laang. Kan may sa, ang mga numairaman pa ni David nga anak ta. Kasano ko mama may raman mo? Ay awanan mamuandan ti kinaresponsable ti anak ta. Amangan ket di pa, no iso ti kaswan ni Clara. Sa bagay, mayat mutkit day, no mapasamak day ta. Tapno ag nakamutan day ta adabay. Ha? Kamaudyanan na. Makadwak mo't laangin ti anak ko na naosang. Wan nga raw. Dilagbain mo't day di alita. Di na amo ti pagluglugaran na. Ay wan. Sa dino ti ayan ni David itangay. Addan sa kano ijay lugar ti asawa na nana. Uray numangmangtad iti suporta ti anak na. Saan nana? Okay lang ang kanyak. Isupay apagsakitan ti ulok no agdawatak iti sustento ken kuana. Ta sigurado manen anagsasakit abalikas ti mangeg ko ken kuana. Sapay kas di ni nanang na konsintidor. Sa bagay mo't kit di alang nga road, agpatibker ka balasang ko. Patsyak akabaalam dayta. Di mo baybay antibagim. Tapno napigsa kalata ngagtrabaho. Clara, balasang ko. Agpa-deliver kan tuman iti tinapay ija istor ko, ta naibusan tila ko. Ay sige nana, ta ibagak to kadagiti para deliver. Makumikom da pa'y ngamin dito'y bakery. Ay na, dimbakalan to'y bakery, balasang ko. Limawan, at dapayan pagmeryendaan dito'y unag. Tapno nawaya dagiti customer nga agtugaw no agmeryendada. Kompleto pa yan ti drinks ala akom dito. Nana, tapno mapnek dagiti customer. Ay na, talagang asensado kan, Clara. Maragsakan paraken ka balasang ko. Agyaman na naosang. Kailiw kun ti apo ko talakay. Mabalin mo ba, ti ba panijibalay da? Yung kasarungkaran Nakababain mo't nga rin ti mapan ijay. Pagbainam ko makit na saya at matlat ta titrato ni Clara kadata nga uray kasjay ti impakpakita midikin kwa na. Ay, jak ninamnama apumintas ti biyag na. Pinadakkel na jay balayda. At dapay lugan nan. Kan agdudum at negosyo na. Nagagit nga may ni Clara bakit. Buo nga amin ti kinagagit na dagijay. Win nga roda naimbagpay kat ni Clara. Napintasan ti biyag na. Nanang, mabalin ti umay. Nay, si kamagayam day tadabid. Nagdakkel mo tabag mau. Agbakasyon ka? Right, ada kambat dabid. Wan tatang, tag naudak manan dito balay. Anya? Apay, nagapa kayo ijay swapang nga asawam? Pinagtalaw na kiti balay da nanang. Sininaan na kon. Anya? Ha? Gusto Mike?
Tadyak mo lakayat day jeng agbalin a manugang. Anya nga raw ti plano miti biyag mo itada bain. Jak payam mo tatang. Di mo sarungkaran da Clara kan ti anak mo. Mapan kami iti ayanda inton madamdama. Sige lang tatang. Mabainak nagpakita kan Clara. Amok kadakkel ti nagkuranga kadakwada iti anak mi. Ay wala. Naimbag tamom reta. Ni Clara titimakder nga ina ken ama ti anak yaw. Wan nga ron tatang. Isa mababainak ken kuana. Urayin nyo biitin di apo ko yun, nana. Tata, tapaawi din manipod ije pagadalan na. Wen, saan kami mat ngagdardaras balasang kaw? Oh, at iti merienda yun, nana. Tata, agmerienda kayo. Pangururayan nyo kinit Travis. Ay, pasensya kan nadisturbo na kan, Clara. Ayos na ang tata. Uray ta adadagiti trabahador ko ang mga sikaso kadagiti customer dita bakery. O ala, mangan kayon, tanapudot pa iti taraon. Clara, agyaman na kiti kinaimbag mo kada kami. Uray kas jeti inaramid ko idikan ka nasaya at lata titratong kanyak. Diyak kaya ti adda kagura na, nana. Iso asaan kayo akagura? Ay na, agyaman akbalasan ko. Nakasingsingput ka talaga. Kumusta kan, Clara? Kumusta kayo iti anak ta? Okay kami iti anak ta, David. Amok, adakkel tinagkuranga kada kayo iti anak ta. Sapay ko mata, di mo yimot ni Travis kanyak. David. Pagbababawyak ni madingi nararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ko ma. Kat no may kanak iti may sapay agon daway amang sulnit iti ado anak kurangak. Pagyamanak launay. Urnusan ta ko man ti amin kadata. No may papankan Travis, saan ko nga iyimot ti anak na kan ka? Ngamdyakon kaya't ti makisinublan kan ka, David. Iso sorry. Clara. Nana, agsakit manan ti tiyan ko. Maulawak manan. Nasakit pa iti bukot kan sikat ko. Ay na, una yan aya. Rinabiimot la akastakan dabaid. Puyatan nak mo launa yun anak ka. Sakon kabalan ti sakit na nalang. Ko. Ay, sige tayo bak ni tatangaw. Itaray da kalangan ni hospital. Masapol kano ang maopera ti anak ta. Nagadao ti timpuara sakit na. Ay, wag nga rod. Sapay nagsasarunon ti puyat ko. Ano sa mo na? Jakmat nga rod mabalintag puyat ko na ti doktor. Bawal kanyak ti puyat. Ay, una yan. No saan da kumanagsiнаkin ni Clara. Ni Clara kumaita ti mga sasikaso kang kuwana. Sininaan ng tumag kami niti. Basol mo ta konsentidor kamit nga main. Pinanuy-nuyam ti anak ta iti madi nga aramid na. Di mo to pa'y kayat ni Clara iti amanugang. Nalala, may bayamon day ta. Diyak kayata na lagi pun. Kababay na denggan. Namin adwa nagsubli-subli ti anak ko ija ospital tagkakanat matan ti timpuar asakit na. Awan mat sa bali ang mga sikasukan kuana no sana da kami adadakkel na. Pasaray umutang akpayan kani Clara nga ex ti anak ko no kasjay ang magipit kami. Tapno dala paggatang ko iti agas ti anak ko. Alakastan tigay mo Lita. Alagagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan Musical Scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Hello gagaya manipud man kanikab sa Juana sa napud no nagan takin kapadasan iti may patanga-tanga drama ita.
Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti amin makablawa mampay ni Harriet Bumakas di Kalinga, Rolando Guerrero, kani John Stalapi di Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunani kabsat Juana, dear manang biyanang, may papani ti kabsat mi ti pagtarayan to istoryak. Inlaklakay ti kabsat mi tagpapanawa iti barangay mi. Tatunggal mabartek, adalat na mading aramidan na apakasarsaritaan na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. RJ anak ka, ingka man kitaan ni Uncle mo a Basilio ije balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na, ket inawis na ni uliteg mo itay. Apay ayan nanang? Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaaro kano ti barteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Unayan niya, Uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ay awid ni Uncle mo. Saan mo't nga road? Sapay adun sa ti sangay ilida ijay. Un nga road Kasano numakurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kuan Alang arod nanang, tadagasak ni Insan Roli. Dua kami amang yawid ka ni Uncle. Ang in-enjoy pa lang. Apay nga sinukundak matan manang kuwana. Ay na, kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo, gapot na karo abartek mo. Agawid na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo iti kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Ang sabliak nga rin ijay. Balay ti kumparik Di da ka kayat ijayan. Takid-kid dayam mo kano ti asawa jay kumparim. Sapay kuldi tumpay kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na akos na niya. Nagbayag mo kami na mabalo niya sa awa na. Amangan no sikat ti umuna ama ustel iti kastang aramidam Basilio. Araklatan tinlinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad ngamin ide na dya pare mo lang. Siya ko mati asawa ni Perla ita. Maturog kakit din. Tilalablabidam. Kasladyak mo nakita ni Basilio ije kalapaw na Juana. Di na nabailan tinagaway ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga ruden tinapan nang ipastor iti dingwon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day dya kabsat ta Juana. Sipod pa'y iday kastan ta aramid na. Imbaga no saan pa'y anarunot jay barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. Numakatumpungay iti mangkurso na dakon kwa na. Sapay umanarem no kasjay anak kainom. Ita alakayan sa kundi arem. Hindi pa'y laku makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang kwa na ngay. Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Nanang! Mapay duna! Ni Uncle Basilio, linugubanda ka no ijay tersena ni Tonet. Karit ka no ngamin akarit. Anya! Apay, naginuman na naya! Ay na, nabarbartek manin Nakarit ka no, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag kumaano isulang ti maperwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo mo kakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa. Tano saan, ang mga nuan yan tinapasamak kini uncle. Ay ko, jakbat may mulagat ang dagat imatak. Ay ko. Anya kami tinararamid yung aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka, RJ. Tano saan? Ang mga noan yan tinapasamak ka ni uncle mo.
Sapay nagrigat nga anawaan dagiti nang lugob kan ko na. Ti mata. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawid ang uncle mo. Ngam dinak madangdanggan. Pasensyakan manang tunit. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbakal sa matan. 5 anak sapayan. Tumakder kayo di tanangkal. Agawid tayon. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo na uncle mo. Tama nga nagsubli dagiti nang lugob kan ko na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni uncle mo, RJ? Wan nga rin nanang. Diyak matan makitkita i-gestor nga gininom. Ne, itaman pa'y. Wana, RJ Barok. Ni uncle mo dayjay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wana na. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio? Maulawag. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkal. Lagsagit na tiyan ko. Kakapsutak. Matayak sa mutin manang Juana. Archie ka anakan. Ay. Mapugsat sa mutin di angas ko. Di yu itulog uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni uncle. Sabalin tilangan na. Sige, anak ko. Kay tanyati ko na tay doktor nga, Juana. Matay ka din ni ading ta, Basilio. Saan pa'y siguro, manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana. Manang Uleng. Nasayahan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din, to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado ka aya langit ti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo, umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan, tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayon ti makaamoy di bangkag kuwain. Ada pa'y dua akalding ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samad na ijay. Paggudwaan yun tulatan ano ko. Ay, saan ka pa matay, Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray jenwang laeng, agbatin jay dua akaldeng. Piman matay nuwang kau. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, mailakon. Kanya nga ron ngay. Basol mo matlaeng Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamot alalaki dagi dyan. Bangas kasaba dagi dyan kaanakan. Ha? Kasta aya? Ano, tinamiris ko abindot ko. Gapo itinangag ko kanakwada. Kenapa ba na makarwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatindog pa itibiyag ko. Katrugyak matantiyag biyag analintag. Wow! Nagsayatan no kasta, uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, tadan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot yaw. Wan ka anakan. Nangibati da pa yung arun iti Biblia. Tapno adda ka no basbasaag. Kitagyaman nak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. RJ, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko.
Nga anya nanang? Manipod idinakaruar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amap-mapan ija istor ni Tonet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga day tananang? Tanukas jay a Domingo. Saanin nga ija ayan da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwon ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uling. Ni Dona ngay nga anak mo. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo at Manang Juana. Ayan na. Remormot laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at dadaarje kando na. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, Manang. Idyan tayon dagiti dakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad dagiti nakabasol ka na tayo. Kandi tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, Juana, agam ang mga usamat ti kabusata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana Manang Uling. Panagkunak, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsata. Aya? Ala, agkidem kayo adwa Manang Uling ken Manang Juana. Nay, apay ngaya pagkidemenda ka may kabagais. Basta agkidem kayo, tay kararagan kayo. Alan. Nay, apay asinurot nak dito'y kusina Manang Uling. Asino pa'y ngay tikas kasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli ijay salasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan ngagsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga iti merienda ko na mga isaganam. Awan, kun kunaklaang dayjay, tani matuu ka na kun ang nakatugaw. Makapaikawa mo't di ta kabsata kabagays. Mangas kasabamot din. Kasla jakpat dyan. Ay na, saan man atila ibagbaga Manang. Manang Juana, Manang Uling, ayan yun ngay. Nay, agay ayabon. Ay, si kalangan timapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamuka namang sango kang Juana. Dinakpanawan Manang. Manang Uling. Di kay paymot nakaluto na nan. Anyat inarami jo aya. Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaban ni Uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panawlatan kan Juana. Tamangan noan niya ti panunutin na. Iso nga agluto akpay laeng Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, Uncle? Unsa Makapaikawa mo't niya, Uncle. Angam kit maragsakan ak ta nagbalbaliwan. Nasaysaya atin ti kastangar aramiden na. Ngam ti agbarbartek ken aggulgulo. Wala na nang. Mailiklik pa iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, Uncle? Inak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo ka anakan. Adun sa ti bisita da ita, Uncle. Tada okasyon ijay. Ay, kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado ti nabartek ijay, Uncle. Pasig adayo dagi jay nabartek asa nga ilida. Sana bale, mayat kat di, tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaangan ti mapan ijay, Uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao, do na. Diyak kaya't nga agnanayon ti panagbasol da. Masapol nga agbalbaliw dan.
Na kayo nga agiinom, idyan yon, tikas na nga aramid yo. Kanadaman agtatakaw ditoy, agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw, tadakas na ita. Kanadaman babairo ditoy, agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Kanada chismosa ditoy. Aday talamang padpadakas, iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mon, ti kasta nga aramid mo, no di mo kayat ti madusa. Hoy! Sumadeng ka man na sumaronita! Mas masagitan na samay! Amok, amanagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka nito'y, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Amot, isasabag! Amok, ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kapala sa bardang dita, lugumandakan. Luguman tayo na talagay. Agbalbaliw kayon. Madi, ti kasta nga aramid yo. Umay kayo kakado. Luguman tayo lang ang talagay. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insando na. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio, iji balay da tatamulo. Apay, anyamanan tinapasamakin ni uncle mo, anak ko. Linuguban da ka no. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartak da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangarudan, anak ko. Apay ngamin nga ijay pa'y ti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartak da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon ammo no anya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Itatanag balbaliw akon. Kastimot lata. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagijay atat tao amang lugob kin ni uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katiya, isumliksan tayo sigod na bisyaw. Ha? Ha? Ay, ni saan kabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay nga yakastoy. Ang balbaliwak man kan saan. May sagmakak mo't lata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublyan dagiti bisyong. Ay na, huwain manang puno na ita. Panubok la siguro na ito oy. Siyat bao, pare Basilio. Kakaisuna, ngay taka lang manay na simango ka na kamay. Ay, jak kayaten ti aginom paray. Dadaulan ti arak ti bagi tayaw. Usaran tay kuma ti bagi tayaw pare ti pagayatan ti apo. Anday taka manay. Tilalablabi naman paray. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan pare. Agpada talakayan. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak, pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di ti balay ni Melanie, nanang. Ay katwan awan mo't mangiparit, anak ko. O kasta, adan nobyam? Wanang kal, kahit anyat planom. Ikasarmon, tinubiam. Wan ko maangkal, ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo diti balayaw. Impasyar ko lang, angkal. Maturog diti balay. Anya, lukas na nga ron. Di kay agkaida. Ha?
Apay ngay angkal kat nobyak matan. Oray pay. Basol no agkaida kayo at di kay pay nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana, di mo itulok nga agkaida da RJ kan tinobya na. Ta basol na ita. Agkasarda pa nga umuna sadan to agkaida. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta manang. Ay, kwa. Makimisa kamot ngamin. Kanagbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit da nga agkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby! Ura, anyamot na ita akan kanta mo. Apay ka di, uncle? World resong na ita. Nainlubungan na kanta. Saan man nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa mangag kung agkanta kay tinainlubungan, makangag ka kanyak. Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingo. Intay makimisa. Anya, nakasagana ka yaon? Intay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaanak yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapagna. Kanido na mat, nagpasintro. Ni RJ mat, adda na panan na. Adda kanulakad da iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atalo ti makimisa. Alang arod. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkaw-kawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabalin, agpalong hair kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi, simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot na niya, uncle. Nag-OA matan. Amin mutlakit din, pakibiyangan na. Dilawan na amin na tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun jay ulitagyo. Makapaungat mo't na maminsan. Nalabas mo't ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadungay bagbaga na. Sumaner mon. Uray ko man, no, di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa iti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybayan yun. May mayaten ti kasjay. Ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wala nga nalabas mo ti kina-stricto na. Wala, anda kayo. Umayak man, tag-Bible study tayo. Oh, kasla ita. Umay manan di ti balay. Nakadunto man na madildilaw nan. Baybayan yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam niyo, anak ko. Kapoy ti panagbalbaliw ti kabsat ko, ado ti gimura ken kuana. Ta overacting kanono daduma. Nga muray no kasta maragsakannak. Ta ini dyan na nagiti bisyo nakat saanan nga agpapanawa iti barangay ni. Alakastan, tigayam mo, Juana. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo. God bless. Iti tunggal maysa.